Penkut no gajingkershan kawe naga parti saing berthei ya ka sorkar balai lam khamat dau N Biren Singh hapo ka jela Manipur. Kabalatep kum ka Kuki People Alliance ne KPA. Kabakan naga parti katan arngut ki MLA Ukim Nio Hokep Hangsing na Cycle Constituency bat Chinlung Thang na Singhat Constituency. Kadau ko pelong ya kan naga parti ban sim ya kan naga rai kadai naga jing yai pteng ga jing snam ga jing bamla ban le ye ban tem ya kan naga jing klang kading na ka sorkar jela balai lam khamat dau N Biren Singh ubadai naga parti BJP. Ha ka city weg jing kershan lapa anen ga singi ublei katahan reutrik unailar araja arpulai syakalat ka jela Manipur ka anu suya uki. Kabala soido presiden ka naga parti Utong Mang Hokip. Hagaba hakan ka city la kedausai bala weng ya kajing kershan manietre lang bat ka sorkar Manipur haden bala bisar banya ya kajing long jingman hapo kane ka jela Manipur. Ka parti BJP kebetulan live arngut ki MLA balayo jing kershan ro nagi sangut naga NPF laingut ki MLA Shimet Henry Hagaliang Persya nyongut naga NPP sangut naga Kongres panrengut naga JDU katba naga KPA ki badang suweng menta naga jing kershan naga sorkar UN Biren Singh.